Amasimwe abantu baruhanga abakuturora hero zimaruhanga abanyenkenwe nungi kandi mukamasimwe abokutebembera katwikya studios muno amabara Reverend Annette Nakalema Adieri kando mulisa abobulisa bwampara omulihumura asidikonare Rwenzori Diocese kirokino tugonza simaruhanga na muno obuyatujya hano nebigambo byagonza kubaza hamnaitwe tujya kubaza ebigambo akasumikana tulo mukusiba busumi bwekisibo tulindirire okufa no kumbuka kumzino wetu Kristo kandi ekigambo okusiba ntumanya amakuru gacho niho mukristayo agarurwa bushaka niho mukristayo agonza kwegarukamu niho mukristayo ayina kuba no kuganyira hali abantu obundi abamukozira kubi kandi nawe abaramusaba kuganyirwa abaganyire mukama waitu asimwe okisibo kinu kali kasumi akarungi akanyakwairweyo abo muntu okwegarukamu manani twena tuli basisi baitu msemera kuba no kwegarukamu tujja kozesa orukara enkaribiri zonka kuruga mkitabu ekya nabi Yoweri esura ya kabiri kutandika n'orukara tujja kozesa orukara rwa 12 n'orukara rwa 13 omukitabu ekya nabi Yoweri hariho gambe bikugamba biti baitu na hati hona agambira mukama ati mumpindukire nemituma yanyu yona hamu nokusiba nokura nokuganya mutemula rwa 13 mutemule mituma yanyu kuno tibiri byokujwara byanyu muhindukire mukama ruhanga wanyu baitu wewe mbabazi kandi aganyira muno garahuka kubihirwa akwatwa muno kuganyira kandi yejucha okutaleto bubi mukama waitu asimwe abargonzebwa nabi Yoweri nuko akaba nagamba ati ngubeto na hatu hona agambire mukama ruhanga mazima gonyini ruhanga natwesengereza okuhinduka okuleke mtwalize yaitu etali nungi okuleke engeso zaitu ezibi okuleka okugamba ngana kubi okuleka kukorangana kubi agambire ngo na hatu hona mumpindukire ne mtuma yanyu yona hamu no kusiba nokura nokuganya mukama waitu asimwe omuzuna wetu Kristo akasiba yabonabona abo kigendererwa cyo kucungura iwe hamna nyowe naito nsemera obuturatuine ko kutaterekerire na muno mkisibo kinu leka tuhindukire mukama ruhanga ne mtuma yetu yona nokura nokuganya tumwesengereza tuganyire abo kuba busaho no mwakirire itwena tukasisa nuko byandikirwe nibitugambira ngo bitubona bakasisa busaho no mwakirire yagumizamu natwesengereza na yesengereza abantu be nagamba omurwe 13 mutamule mtuma yanyu kuno tibiri byokujwara byanyu muhindukire mukama ruhanga wanyu abo kuba wembabazi mukama waitu asimwe abantu amaiso tugahira uruhanga twagateka habyensi abantu amaiso tugahira uruhanga twagateka habyobgaiga twagateka habacyara n'abaseija amaiso tugahira uruhanga twagateka ndabanta baitu hati akasumi nuko kanu tuli mkisibo mananu nsemera kwindukira ruhanga tukamugarukira kandi tukamwesengereza akatuganyira abo kuba binge bisobeze nk'abana b'abantu baitu ruhanga waitu byandikwe mutugambira nguwe wembabazi kandi naganyira muno tarukurahuka kubihirwa manano reka tuhindukira ruhanga waitu wembabazi otatino sobeze kuinganaha otatino uko urweine kuingana nkaha obundo nyira amarwa gona gakwika baitu hindukira mukama ruhanga obunoleka he mtwalize yonde mibi yekorwa byonde takire ohindukire ruhanga waitu wembabazi natuganyira kandi natwikiriza natulero mikono ye eyembabazi abargonze bo mkisibo kinu leka tube no kuganyirangana leka tube no garura bishaka leka tuira haina ruhanga kandi tusera amesoge obuturamara kurora amesoge mukama gunataha mbyetu nakora nakwerezo obusinge akobomezo burungi eka yawe agisemeza emirimo yawe semera kandi egalihe kanya otunga byone byorukwetaga mukama waitu atukonyere atwerezo mtuma gwo kwegarukamu
omuzini w'ekizina 55 runyankole nagamba ngwayi mukama Yesu onchake mukama waitu asimwe Yesu ogo wakutuchaka akakuoleke kyosobeze manano leka tube nokubundara twegarukemu abarugonsebwa nimbagondeza omukisibo kinu okwegarukamu okugarura bishaka nuko tusobola kuba abana baruhanga kandi abakwikirizibwa omunju eyeisitwe mukama waitu aikale hamnaine ruhanga obusobozi bwona arukwera kandi enganzani yaitu iwatanobo msiso okufa baitaleke bibya yomere ikiriza iruhanga bigamba bino bitwahura oterezo kwetumitirizi itwenka oterezo kwemanyira ngo kutasemire kandi otwoleke byona imukama nuko twegarukemu twirahi naiwe rahi naitwe tubabana bawe nayo beruhanga weitu Yesu Kristo mukama weitu amina nomugisa gwa ruhanga usobozi bwona ruhanga isitwe omwana nomoya kwera dubahamneinyo abantu baruhanga abanyakula hero kwinywena abatulirize nabakuturora omugisa gwa ruhanga gwikala mirimo yanyu hakwikiriza kwanyu nabereza wikala makaganyu nombana banyu na byone byanyu ruhanga bahire omugisa gutabarwa hati n'obusingo butahwaho amina.